马可福音第1章1をおことはも福音とイエス・キリストも毎日なあほいしとポスト預言者イザヤも毎日を冷やしともプスやいんちゃとはもあいてでをポペオスクナをソスクスクヌでパポエブストチョネニスねマイププホパントモモーズジツォウあよつねにのてしチェオヌオノオザTu sengetsvi o tesi mia chi cheon. Mitu mai toe mo yua foto mai puepu o Yohane. Tono no totsou a vinano psoyaski. Temu ma vove. Dio ta tono no. Tesi no peteongasa to hamona kuisimu. O potongonu chitsou mo I mito mau pengetayu-taya hoine Yerusalemu ho to Yohane. Ihe esan sanana kuisi he su yon tots oehane yolotang ho dio to tono no to Yohane. O Yohane mo seusu to no lakutachi yusu semoe putu tomo feo uchi senoe puta ots puh osi. O la siana zo liu ho si isi epeaska. Iotena atavei he tsmu hoa ochi mo chihi mo na no he taichi niao. Upena hochi u pop u ho yung neni no sapiei ho ate unano asiod. Mio boy mi da tsumu ho tonon vimu. Matenashi titeni no seirei ho tonon vimu. Tio o amon noa nao mo imi ton nazalon ne Galilea o Yesu ho tsmu ho. Su yon tots oehane yolutang o Yohane ho tonon vi o Yesu. Nemitu tamo poya poto tsumu o Yesu aiti mo mavo engza. Mo mais aho foeu o seirei ho tama pui ho to feangosi. Pantom mo hikmine pepechi fihngau. Yainza zo ngohia chioko usu. Lau nua su. Isi osinya popeotuna to seirei o Yesu ho uhto mae puipuhu. Mo mimsuptuhi toich o noahus vutato satang. Mo notunu oiwanso at inghi panto tensichi mo autututsu. Susu atavei si neo hechu poekotuvato po usna o Yohane. Mo uhne Galilea o Yesu psoyaska o fukuin to hamo. Isia inza zu mitsuhi ehie. Tetu mon esmi o pengto hamo. Temu ma vove. Tama uzota fukuin. Mo semai ofehni to askito etupune Galilea o Yesu. Aiti omo yosochi dea yosku Simon hoi o haesasichi antole. Mo yonto etupu ho tokeupu. Isi miusini to Yesu hoya inza. Uhtan to ofei niao. Te opa toluno souchi dea yosku namu. Yesu osnia teongasi o keupu no yosku zu to ofei ni to Yesu. O amo semaimtsovhi isi teolui to Yesu o okoto sipitaichi Yakovu ho I o haesasichi Yohane. Moyonto apang ho tamasute to keupu no yosku. Neisi ho ato Yesu. Zu yunu vito apang o amohe hoi omo to usnuchi soskuskunu zu to ofei ni to Yesu. Mo esmito hosane kapenong. Nemitu ansokunichi mo yumemu to kaito o Yesu ho mo matsohio to tso. Omo tamaru to hiashi mo matsohio mo atsu huna no yamchi. Mo maita o hiashi mo matsohio mo asufto nua to nua. O amo totiskito de matsohio seiso.
你咪有搬到自己只是第二边の熬古我知做冇耶稣咪多改多冇在好嘛因咋耶稣呢那咋咯嘛因只阿夫夫阿咪Tekon asi cemuk ho apa mi. Oso tsohi vizo siasu miko hi mito hamochi sochof koya. Isi pas hito Yesu o aukuvo. Otep taung aup joi mita feang o ta tso tan e ho yuafo. Isi kui jipa soe keu to aukuvo o its o. Tamun sohu tamuezonu atave isi mitsu mongoi to feang o to its o. Muatsu kui chiam chi o botongonu hiupa heut o mamos a mainenu chi hioaini a tuo amotsu hola ta totarui chi cheona mita ea tonu no e o fei nasi aukuvo o aukuvo mo maezo peteozu taini o pongkoto Yesu mitsu mon i soenga boto mia usunu to Galilaya 29nemitsu mongoi to kaito mo to e mo to Simon ho Antole o Yohane hoi o Yakovu mo maezo fiho o baito Simon mo seolua no na no tsuveu ho o evoito hopo nemitsu esmi o Yesu ihetsu so e usuta to Yesu na aos na to tamatsongoshi isi usato Yesu ho aiti tiemu taho et uvi mitsu tosvo o tsuveusi tsu iutsu ho haut utsa omo tsumutsmu ho tsuefna nemitsu meove ohie ene piochi tso ihe hafa omo ea mavovochi tamatsongo hoi oisi tiopino hitsuchi tso ho uhto tuhtsuto Yesu o tsouto zonohosamo maezo esmi yueteunu to tuhsuto pingi isi poaeovu oto Yesu omo mavovochi tamatsongo to tsou yaeza peobanga omo enepiochi hitsu isi potani hochi yaei o hitsu maizai heso tsohivizo sia o Yesu sansu Taksiona sine mitsu hutsma o amotsumo tiskova mitsu iutsu o Yesu mongoi to emo uhtomo no tsachikuchi puhpungu yonto its oho inori mo yuafo o Simon hoi o wahngusi ho iima o Yesu so edua ihea inza mai heo te toi hungai imasu enja to Yesu te tona uhtamo sum uchio te o tao te eza usaho soetsu hita maiza aeno ni te o atuhsa homi o semuho isitu sainga boato Yesu o puhpungata Galilaya yonto makakaito ho soyaskito fukuing Avina no meo bangoto hitsu. Susu panto chihichi mo tamatsongo no to ho mo uhto tsuto Yesu popupungu ho mainza. Hochiko so makamimha ateko pe lipa tsofkoyao. Mo out o himtsotsoveiji tohungu to Yesu. Isi ho usneni o mutsushi ho bewasa yainza. Ate omimha. Nahotsu tsofkoya o to hoto feango mitsu osini mongoi mitsu tsofkoya isi osini apoa e ohuto Yesu avina no bumemea da euto taveya yainza teava e isutano motsumochi tso isungutsu to saisi ho poaitineni takotsu maito oesu tato mose ho sutu miusunu to tso ho somei ho mikotsu tsofkoya
Ating hi chowe ni ne mitsu yuafo. Isi psoe ngonga bua hiwai ni. Amak no o anamo me de apato. Imumu tap hosa o Yesu. Mitsu o moezu yontomo no chachikuto yafana ta hosa. Emo botengonu chicho miots o I vavov otah puh pungho bimito Yesu.